Hadin ka jing persya jong ki babun halor ka jing penlong ya ka Cherry Blossom Festival mentak senam ya ka balabu ban penkut ye ketik damasa ha ka singu blai kata ha ka khat khandai tarik unai wing arjar ar hulai kari boy mingi presbytery jong balang presbyterian lengba jong Reverend H Moksha ubri moderator jong kari boy mingi presbytery kilemi syakmat ban penpau ya ka jing sokhya halor ka ni ki jing kre ban penkut ya ketik damasa ha ka singu blai kabadi kasengi ke bagerpang jong giringat Kristen. Reverend H Moksha ulong bayi kini karai la shim ha ka jingilang jong standing committee jong ribhoy mingi presbytery kabalalong ha ka sautrik unai wing 8,000 arpulai ban penpau halor kene ke jingbom khajsu jong gibor sarkar ban penlong tamasa wat hagi singu blai. Ngakren hagani kapor kumu moderator jong ribhoy mingi presbytery ban penpau ya ke jing sngau khia bat ke jing sngau diau ke jongi kani galong katkum karai jong ke standing committee jong ke ribhoy mingi presbytery kabalong haga sautrik November arhajar arpulai karibhoy mingi presbytery kaba kentup ya ki saupui teli ki balang nadu ki thain xiao penthor mensan bormbong ki thain kerdam ki thain yapngar ter sadu teli kapenpau ke jingbom sngutenat kajing sngau si bat kajing sngau khia si kadai e ha ka bayadei bat ka Meghalaya Cherry Blossom Festival kabala bu ban penkut ha ka khat khandai tarik November arhajar arkulai ha boirmbong lumdai khla kajing penkut ya ganiga tamasa haga sniu trai kabalong ka sngi kabala nyau kentang damangi ki Kristan ka ktajur bat ka yuraj ya ka jing snau kentang jongi ki banget haga ni ka thai bat kumjuru ya ki Kristan Kibadan haka jela Meghalaya hi barok kawai kulai.